Parlok hakaban kong sobanang ko ay yupalay hakaba say sin patola panisham yang yepi but kum juru ayang ipat paiway ti kani kalong sisake ke kajing syam kapompoy berkat hakaba nakaleng kejongi hadin mangilayo ya ko video pa WhatsApp ngilayo rupat ya ko phone call ba lapawan mare wood yangi syate shapo hospital but kajingon pa mare kajong itai ba phone shapo hospital kalong bala i pap shisha ya kita ki arngut silok ki bala sha e jandat hapreng jingdok but nakaleng kajong i wara prengki kam hi babon hare anyo pat yo bulai bola penyam yang i hakom gini kapor hagaba tang marsun poi hang te po hospital nakaleng kajong ki kila yam chau mat ketang hadu kata but kila plalut om tang shangi ada syaka partai brokoi ya kai ka baca ngerut nang bay bom dan cuy dengan dan besar